Bonjour tout le monde, صباح الخير في اللون ان شاء الله عقلكم ميكد بيان ان شاء الله لا فيديو هنا كون دافيك بخير وعلى خير ان شاء الله ma vidéo vous retrouve en bonne santé. Donc essayez, je reviens avec une recette de spaghetti à la bolognaise, une recette très très simple et rapide. Je vous laisse regarder la recette et les étapes avec moi. Bismillah, je commence. Donc, 2 cuillères à soupe d'huile. Ensuite, je rajoute un oignon coupé. Moyenne coupée. Je fais revenir mon oignon tranquillement sur feu moyen. Il gaz. Très très bien. Je rajoute 2 gousses d'ail râpé. Et là, je rajoute 200 g de viande hachée. 200 g la viande hachée. Encore sur feu doux. Je rajoute du sel, le du poivre noir et فلفل أبريان. Et تورا سرنوغ لحبق le basilic. Je mets quelques feuilles de basilic. Je les coupe en tout petit. لحبق العدس مليح مليح les pâtes يتدو الوحية les pâtes très très bien. Les pâtes, la pizza, يتحب bien le basilic. Et je rajoute 2 feuilles de laurier سناث نرند et du thym زعترة. La sauce rouge تحبي زعترة. Donc على غاس شوية الثym. تورا كيني على لا صوص طوماطيين الكوميرس على يوثا كايني تمقرانت بويني عن طوماطيش اون بليس تورا الصيف طوماطيش تلا اون بليس با شير توا بيان رابيم كيران 4-5 طوماطيشين تري تري بيان ومن بعد تعلم لا صوص طوماط نون طوماطيش يا با ميو كو الطوماطيش هاك نتزكزاوث فريش تعلم دا شو تتشيم كاين الكوميرس لا غالب راهي كانت مرا وسعي غير طوماطيش دونك علق ثاينين نلبيع. Entre temps دمغد سباغيتي سوغت كامان حمان سوغت ان كار دور دون دو لو تري شود تجي غثيركم شويه كسغثيد شلالغ تواماني سماطن. Donc j'ai fait bouillir mes pâtes dans de l'eau chaude et salée. Ensuite je les ai lavées avec de l'eau froide. Taurin, voilà, les pâtes la sauce et avec 2 fourchettes, je viens retourner et retourner et retourner. باش la sauce ني تكشمي كل les pâtes, تكشمي كل spaghetti هايين. Et là en dernier, j'ai pris un bol, j'ai mis une demi-cuillère à soupe de tomates concentrées, un peu de paprika, du poivre noir et un peu d'eau. دونك دمغت البول على غزيس شويه نطوماطيش نتبوها تزق نتغجاو الماكله شويه ني فلفل ازكار شويه ني فلفل ابريكان الواحد وامان جو لي زي ميلونجي سمارغت سوفل لاصوص ني باش كتفرد لاصوص ني تاع عقدانت ود فرنت لي بات ني روج وتتفرد نتاع بلانش تفر كوميم لاصوص طوماط ني زيزن على غاس شويه لي فوي دو بازيليك سوفل شويه نلحبق سوفل لي بات ني ريغتيوا 5 minutes ومن بعد سخسي غاس. Je laisse encore cuire 5 minutes et j'éteins. Et voici mes pâtes toutes chaudes. Regardez comment c'est beau et c'est très bon aussi. Regardez comment j'ai dressé mon assiette. Je vais présenter l'assiette. Alors, je suis les feuilles basilic, je suis les feuilles souffle, juste pour la décoration. C'est très beau et c'est très bon. Regardez mes enfants, Nana Wendblé, c'est très très bon. Nous, on est déjà qui aiment les pâtes. Ils ont adoré.
Donc, je vous dis à très vite, Inch'Allah, avec d'autres recettes sucrées, salées, modernes, traditionnelles. N'oubliez pas un j'aime pour ma vidéo. Et si vous voulez une recette spéciale, vous me le dites dans les commentaires. Je vais vous la faire avec plaisir. Prenez soin de vous. Salam!